Pamirsa Kabupaten Bangli akeh kedautin investor asing. Katanya investor asing kedaut untuk ngelimbakang investasi ring sektor pariwisata. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, Jetet Hiberon Mausang, dawa kemargiannyane online single submission ring warsa kali talis likur sani lintang, kau ningin wenten pitulas tercatat investor asing sani kedaut, nana modal ipun ring Kabupaten Bangli. Katanya nih, kedaut antuk ngelimbakang modal ring widang pariwisata, sekadi ngewangun villa mewah hotel, pemekasnya nih ring wewidangan tembuku sa Kintamani. Sekadi ring Kintamani, wenten investor asing saking Rusia sani kedaut ngewangun hotel ring wewidangan Culali. Hotel sani karencana kewangun ngangge konsep sani mabinayan sekadi katanya nih, anutin sani sampun kawadarang langsung. Asapuni ketaler, wenten investor asing sani kayun ngewangun hotel ring wewidangan Langgahan, Kintamani antuk jimbar kirang langkung siada sehektar. Nanging kantos mangkin, paiketan saking investor durung ngemargiang rencana pewangunan hotel ring genah inucap, santukan kantun kapiambeng indi izin saking pusat. Nanging izin sani wenang saking kabupaten sampun kemedalang. Manut Jetet, ring pemargi OSS puniki kekantenang dahat ngewantu krame utawi investor ritat kala ngurus izin. Pengurusan izin sida kemargiang saking genahipun melinggih, rumasuk saking dura negara. Ring sejeroning nincapan kewentenan investasi ring Bangli, mangda kemargiang antuk sistematis kesarangin OPD, anutin amongang soang-soang. Pemekas ring dinas PMP TSP paiketan dani selami puniki raja kemargiang promosi indik potensi-potensi ring wewidangan Kabupaten Bangli, lintangin nantuk ngarianin video potensi alam, terpelemahan indik pariwisata miwah penglimbak ring media sosial. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.